Takže čus bus, vítam vás u môjho prvého let's playu. Volá sa to Five Nights at Freddy's, ale myslím si, že túto hru budete všetci poznať. Takže netreba ju predstavovať. Dúfam, že sa vám moje video bude ľúbiť. Ja som Fantomas, budú hrávať hlavne takovéto hororové hry. Budú sa sústrediť hlavne na to. Takže pôjdeme hned od začiatku, dáme new game a nebudeme sa s tým srať. No co je? No. Freddy Fazbear's Pizza. Rodinná pizzeria hľadá niekoho na nočné šichty od 12 do 6, no. A my jak debili sme to museli samozrejme vzít. No, švihaj. Nemám na to celú noc. No mám, ale nemám. Mackenzie. Ježišmaria. Načítalo sa mi to trochu dlhší, nevím proč. No, haleluja. A už nám vibruje. To zdvíhaj, ne? On je asi jak já, hledá telefon. No halo, no. To mi pripomína fotra mojej frajerky. Dobre, nepotrebujeme to počúvať dovi. Tady sa podívame, všetci ešte sú na svojom míste, no to bude asi ešte hodne dlho. A to prvá to je také o ničem. Podívame sa zatím sem. Kukuť. Isté, no. Také si myslím, no. Co to? Promiňte, no. Promiename, budeme sa snažiť. Svietelko, nic. Nic, fajn. Díváme sa ďalej. Ha. To má bas-gitaru, alebo co to má? No jo. Nejaké diecka měli asi oslavu, alebo teprve budú mieť. Nebudeme si plýtvať moc baterky, lebo teprve sme začali šichtu a už 14% je v riti. A dopredu oznamujem, toto je vulgárne, nebudu si nejak dávať servítku pred hubu nebo něco takového. Takže abyste potom nepindali, že jako, jaký mám slovník nebo něco takového. Je to čisto moja věc. Jsem prostě jaký jsem, jak mi huba narostla. Velice zajímavé obrázky. No jo, celebrate. No jo, no. Dom. Noční můry přichází. Co to? Ještě nikdo nevyšel. Všetci jsou leniví hned prvú noc. Nimbus 2000. Let's party, let's play. Furt nic do prčic. Dal by tam kvalitnější kameru, na týchto není nic moc vidět. Pas, bypass. Furt nic, no takže si počkáme chvílečku, 1 hodina v noci. Zajímavé světelko tu máme. Na to, že to je takáto maličká hra, je to tu velice pěkně spravené. Akurát teda více bych platil upratovačkám, protože jak se tak dívám na ty pavučiny, no tak nic extra to není. Ajajaj, podívajme se, už někdo vyrazil, no, prvý kalič dorazil. Ale kamaráde, to je pro děti, ne pro zvířátka. Furt nic, sereme na to. Trochu mi to tu do prči zmrzne, nevím proč. Dělá mi to neplechu. Furt nic. No co, posunuli jsme se někam? Neposunuli, však náč. Kačenka ještě stále. No jo, tento už na nás čumí.
Už si nás vyhlédal. No. Employees only. Toto furt nic. Nehýbeme sa, sereme na to, jasné. Ešte nás nechajú v tém, však sme tady noví. Ak sa na nás môžu akorát tak dobre vysrať. Ináč, dúfam, že mňa bude aspoň dobre čuť, pretože predtým, co som nahrával let's play, tak to bylo, tam mňa vôbec nebylo počuť, nedalo sa to vôbec. Kam zmizel ten čurák? Kde si? Kde zmizel si? Ty kokos, ale ty si nejaký rýchly, počúvaj mňa. Bohušu. Sa mi nelúbi toto. Bohušu. Čo to? Kde zmizel? Kde si, Bohumile? Kurva, toto sa mi nelúbi vôbec. Kde je? Kde je ten čuromil? O! Podelej krevetku. No co, ešte furt tam oxiduješ? O, ty buzerant. Zavreme. Hergot. Dúfam, že už tam... Kurva. Zhasni. Zhasni. Zavri. No si nedá ten čuromedám pokoj. Kto tam rachotí? No jo, chystala sa pro deti oslava, no tak musí sa robiť trošku bordel. Kurva, ty zmrde, už odtať vypadni. No, vidíš, že to ide. Tady nikto. Výborne, máme 4 ráno, to už nejak doklepeme. Kurva, ale tento... O, Torici, co je? Co to? Sa mi nelúbi toto. Jenom mi vypl kamery, hej, more. Co je? Kde ste? Dum 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 dum. Dum dum didi dum. 4 hodiny, no. Mňa už to normálne bolí ruka do prčic. Kde ste vy, čuráčci? No sem sa asi vracať nebudú, to sa im nebude chceť, že jo? Kuchyňa. A tady máme. Let's eat. Poďme jíst. Poďme, keby sem měl co. Tady prd. Tady dvojtej. Už máme 5 hodín. Už doklepují bez plynu. Když jste se nerozhoupali dřív. Ježišmaria, co to je? No, máš krásne gulaté zuby, no. Nádhera. Kontrolujeme furt. No to už vás môžem kašľať. Už nic nebude. Aj, kuk. Kto to je? To nic. Tady furt, kačena sa nehýbe. Tady taky nic. Říkám, už to doklepuj bez plynu. No, uvidíme. No, myslím, že už sa nic nestane, už iba čekať na tú odbila 6. Už len na to môžeme počkať. Ušetrili sme si nejakú tú energiu, môžeme kúkať, čo sa kde deje. Tady furt nic, kačena furt stojí. No, tady tento blbeček už sa vrátil zpátky, už mu to... Je? Dobrý večír, no, respektíve dobré ráno. A sme tam. Panáčku. Jej!
No jasné, sme borci najväčší, áno. 6. hodina odbila. A máme druhú noc. Myslím, že dáme túto druhú a už by sme to mohli aj skončiť. Že máme ináč veci na starosti. No jo. Venku máme také nejaký koncert. No ale ešte dneska poprosím. Ďakujeme. No jo. Telefónek. Haló, počúvaj, ty. Zdvíhaj to. Jasné, počujem ťa, áno. Vík, hej, ten už je nejaký akčný, počúvaj. Ne prvé minúty, ak niekto vypadne z baráku, kurva, no to tento už čumí. Nový. Ten už čumí, jak tá veverka. Tady nic, dobre, nový. A teraz by som si měl dávať väčšieho majzla do prčic, lebo tady už to nebude taká prča. Už to bude trošičku silnejší káva. No je kačenka. To je face, kurva, no už není. Už není. Sa mi nejak nelúbi toto. Nic. Nic. Nic mi vric. Kukuť. To je face do prčic. Ty si ma dovolíš natáčať? O ty vojere. No jo. No jo, len audio, tady nic. Kukuť. Nic furt nemáme, dobre. Dáme, keď nemáme. Light. Hrdek. A tady už máme prvního zákazníka, kontroluje žárovku. Ta kačena je furt tam? No už není. Kačena sa odebrala niekam, aha, tady je. Kurva, ale tá teda preskočila. Tady tuším furt nic, tady ten debil furt stojí. Ale Dorici. Co? Jej. Ale zavri more. Debile. Tady nic. No môžeš si ťukať koľko chceš a ti neotevru. Ale proč ne? No dobre, už aj taký šiel do prdele. Makneme. Kde si ty čúzo? Táto sa ešte neodvážila vylésť. Sa boja Fantomasa. Počkat, more, však Fantoma sem ja. Tady nic, furt. Sme trošičku šetrili, máme teprva 1 hodinu a už štvrtka energie je v riti. Ja si myslím, že více by sa ušetrilo, kurva, keby sa tady toto vyplo. Ale samozrejme ne, panáčkovi je moc horko. Nic. Kuk. To je kukando. Kuchyni ešte sa nevarí. Kačenke sa ešte nechce. Kachna! Co je? Padej do kuchyne. O, ty zmrde jeden, hnusný. Ostaneš tam, dúfam. Ja nemínim pre tebu zavíjať. Ergot, ja tu... To si myslí, že tá elektrika je zdarma? Tady furt nic. Ja tu čúromedan, to furt stojí. Taký sme OK. Doufám. 2 hodiny ráno. Máme 55% baterie. O, Dorici, co je? To krčiť, to sa mi nelúbi, toto. Kam ten čurák zmizel? To sa mi nempáči. Aha, tady je zpátky. Zase kontroluje žárovku, bo sa mu něco nezdálo. Vypadávajú tady kamery, tak musí zkontrolovať. Všetko, jestli svítíme. Kde zmizla ta kačena?
Ježišmaria, už je zase tu. Je fajn, no. Do piči! O ty hajzle! Ja kurva nečekal by som, že sa niekedy u niečoho takého to leknú. Do prdele. Kurva, skoro som porodil. No jo, game over, no. Presne tak mi vyleteli oči, jak tému medveďovi. Dobre, no sereme na to už. Toto byl môj taký úvodný let's play. Dúfam, že sa vám ľúbilo. A keď tak natočíme ešte ďalší. Zatím čus bus.